sam roditelj. Imam informativni sastanak. Idite do sekretarijata i raspitajte se, tamo ćemo reći koju učionicu da tražite. Samo recite ime nastavnika. Sekretarici? Carol, ona je dežurna. Sekretarijat gdje je? Niz hodnik sa vaše lijeve strane, na samom kraju hodnika. Hvala. Ja se izvinjavam. Niz hodnik sa vaše lijeve strane. Našla sam Carol. Treba vam pomoć da pronađete učionicu, šta? A vi se baš trudite da budete od koristi. Mislim, nerviram vas i loše to krijete, ali ipak se trudite. Izvinite. Zvučalo je previše. Da, zvučalo je. Treba li vam pomoć da pronađete učionicu? Ne, pronašla sam je. Tamo niste zatekli nikoga. Pa pitajte Carol. Ovo je ta učionica. Ne, ja sam... 418. Ja sam za danas završila. Pola 3 je, malo kasno. Ja po rasporedu nemam više ništa. Da. To sam zapisala, evo. 14:30, 5. april, učionica 418, gospođica Clark. Vi ste gospođica Clark? Da. Čudno ja. Izvini. Vjerovatno ste zaboravili. Da dođem ja drugi put. Ne. U redu je, sjedite. Hvala. Što ste pronašli malo vremena za mene. Kad smo imali roditeljski sastanak, vi niste bili. Ne. I onda sam ja zvala Carol i sekretarijat mi zakazala nešto. Kojim povodom? Povodom mog sina. Ko je vaš sin? Gideon. Ja sam zakazala ovaj informativni sastanak i direktorica škole bi također trebala da bude prisutna. Pretpostavljam da ona zaboravila. Ne, nije zaboravila sam. Ja nisam stigla na taj roditeljski sastanak, pa nismo imali priliku da se ranije sretnemo. Vi ste Gideonova majka, gospođa Gibson? Ne. To je bilo prezime njegovog oca. Ja sam gospođica Fell. Gospođa Fell? Korin. Vi ste mog sina poslali kući s porukom za mene. Pitali ste da li možemo da se vidimo uz napomenu da je udaljen s nastave na 5 dana. Ostavili ste i tu poruku preko govorne pošte. U svakom slučaju, meni je rečeno da se javim. Ja nazvala Carol i zakazala ovo nešto. Da. Ona vam nije rekla? Ne, rekla mi je... Zaboravili ste? Nisam zaboravila, sam... U svakom slučaju, mi smo ovo zakazali. Gospođo Fell... Gospođice. Gospođice... Korin. Korin. Toliko žao. Hvala. O čemu ste željeli da razgovaramo? Bilo o mom sinu. O njegovim ocjenama, o izostancima, o trčanju po hodnicima, o razlogu zbog kog ste ga udaljili s nastave. Mislim, ja bi stvarno voljela da znam. Ja ne mogu da spavam. Zato što iznova zamišljam kako će da teče ovaj razgovor. I o tim ovim malim fantazijicama vi ste mnogo više govorili. Ja ne znam šta ste vi njemu učinili. I ne znam šta se dogodilo. Izgleda utučeno dok mi je predavao tu vašu poruku iz ruke. Hoćete čašu vode? Ne. Izgledate mi malo anemično. Mislila sam da nećete danas doći na ovaj razgovor. Uopšte mi nije palo na pamet da ćete ipak doći. On je moj sin. Izbacila sam taj informativni iz rasporeda. Nisam bila sigurna da li ćete još uvijek biti raspoloženi da razgovarate. O mom sinu. Da bi to moglo biti veoma bolno. Da? Pričamo o njemu tako brzo nakon njegove smrti. Ali mi smo dogovorili ovaj sastanak. Da, u redu. Toliko mi je žao. Rekli ste mi to već. Izvinite što ja nisam stigla na taj roditeljski sastanak. Znate, ja sam samohrana majka. Gideonov otac je umro i ugovoriti babysitter po radnim danima teže nego dobiti sedmicu na lotu. Imate li vi djece? Ne. Nisam ni ja mogla da zamislim da ću da ih imam. A kućni ljubimci?
Imate li kućne ljubimce? Nisam sigurna kako mogu da vam pomognem, gospođice Fran. Korin! A ne moramo biti na suprotnim stranama, zar ne? Koliko dugo radite kao nastavnica? 2 godine. Stvarno? A ne bi se reklo da ste tek sad završili školu? Sigurno ste imali neku karijeru prije ovoga, jel da? Da. I čime ste se bavili? Radila sam u advertisingu. Onda vam se smučilo da zarađujete gomilje novca, pa ste poželjeli da nešto značajno promijenite. Neka, tako i treba. Ajde da pomirimo. Da pronađemo neki termin kad će i direktorica moći da nam se pridruži. Moguće da samo kasno. Vi biste sada trebali da budete u svoju planeticu. Ja znam tačno gdje bi trebalo da budemo. Vi ste mog sina poslali kući s porukom za mene. Da. Udaljili ste ga s nastave na 5 dana. Da. Jel se potukao s drugim dječakom? Ne, ne. A došao je kući u modricama i sa sasušenom krvi na ustima. Ja ne znam ništa o tome. To mora da se desilo kad je izašao iz škole. Jesu li ga često tukli? Ili zadrkivali? Da sam ja primijetila. A tog dana kad ste ga vi udaljili s nastave, bio je pretučen. To niste primijetili. Nisam iznenađena. Niste? Pa ja sam bila. Znao je da razbjesni neku djecu. Vas. Vas je razbjesno. Da. Ovo je iskreno. Ovako nešto nisam očekivala. Lijepo vam je ovdje. Toplo je. Šareno. Znate, ja zamišljala pustu grobnicu. Da su ove klupe u depresivnim redovima pored tvrdih pločica po kojem vaše štikle zlostupno odzvanjaju dok idete od učenika do učenika. I vaš teleći brat koji je prekriven bradavicama. I ovdje je ljubko uravljen portret Staljina kojem se djeca klanjaju pred prozir. Ja ga baš poslala na čišće. To je smiješno. A kako ste vi mene zamišljali? Pa mislim, mora da imate male mentalne predstave o roditeljima, o tome kakvi su. Znala sam da ste samohrana majka. Kako? Pismeni zadatak koji sam im zadala i tema je bila da pišu o svom ocu. On nije moćan da piše. Umjesto o ocu, on je pisao o deti. Nije upoznao nijednog delu, to je sve izmislio. Ne? On je pisao o tome kako zamišlja da izgleda leš njegovog dede u zemlji. Pa to je originalno. Mislim, kladim se da niste imali takav rad u čitave 2 godine vaše predavanje. Ne. Je li to bio trenutak kad ste ga zamrzili? Ma dajte. Ma dajte, iskreno. Nisam ga mrzila. Ma lažljivice jedna! Gospođice Fer, ja mislim da je bolje da idete. Ne ljutim se ja. Pa stvarno. Pa ne sviđa se ni meni svako koga znam ili svako koga upoznam. Ja jednostavno mrzim neke od njih. I nije to njihova krivica. Jednostavno je tako. Vjerovatno se Gideon tako osjeća, a i vi. Ja mislim da mi ovim ništa nećemo Ja sam postići. zapravo baš mrzila svoju nastavnicu. I to iz 5. Prerano je za sve ovo. Načisto sam da ona mene mrzila. Ajde da pomirimo, da pronađemo termin. Ja se ne očekuje da volite svakog podjednako. To ne bi bilo ljudski. Da vas ispratim do vašeg auta. Mrzio vas je i to se dešava. Mislim da vam je potrebno vrijeme da ga oželite prije Boga. Svima nam je potrebno izvjesno vrijeme. Na šta ste mislili kad ste odlučili da pomirimo sastanak? Za termin kad će i direktorici odgovarati. To znači da danas ona ne može da bude ovdje. Ne, ja sam sigurna da je ona mislila da vi nećete biti raspoloženi za razgovor u ovom trenutku. Ili da to više nije važno. Mislim Da ovaj razgovor više nije važan. da u ovom trenutku on nije od najveće važnosti. U ovom je trenutku od najveće važnosti vaša Bog. Mi smo imali zakazan sastanak. I nikoga nije otkazala. Vi ga niste otkazali. Ne bi značilo kad bi nam se direktorica pridružila. Molim vas. Ona je na bolovima. Molim? Otišla je danas na bolovima. Znači, dobro sam čula. Loše je podnijela vijest o vašem sinu. Dovedite ovdje. Hajde! Reći ću Kevin.
kaže da stiže ovo. Gdje živi ona? Blizu je, 15 minuta od škole. Dobro. Sačekat ću. Imate li još uvijek taj rad? Koji? Onaj u kom Gideon piše o svom dedu. Vidim neke od tih radova na zidu, ali njegovog nema. Ja sam im vratila te radove, osim onih koje sam postavila. Jel ga nije donio kući? Ne znam. Možda da pregledate njegovu turu. To ću da radim. Ili možda Ormarić. Gdje? Zovnut ćemo domara, on nas može odvesti do Ormarića i skinuti pravo. A možda i u njegovoj klupi, ako ga nije donio kući. Koja je njegova klupa? Ta u kojoj sjedi. Ja sam ih rasporedila da sjede, tako su se smjestili na prvom času i često se dešava da roditelji dođu i sjednu na mjesto koje je njihovo dijete. Ko je Seneka? Djevojčica iz razreda, ona sjedi iza Gideona. I ona mu piše ceduljice. Ponekad, inače, koristi telefon i stalno tipka poruke. A Gideon nema telefon pa je sa njim morala na starinski način. Ovo je ona napisala. Da, Opada mi se. i meni se svidjelo. Dobra je tema. Da. Jake je pizda. Laže kao pizda. Ne loži se, on to i hoće. Vjerujem ti da je on to uradio. Vjerujem ti da je on to uradio. Uvijek vjerujem tebi, nikad to izdrkotimo. Pronašla je baš dobar način da se izrazi. Vrlo precizno. Podsjeća me na mene. Znate da često dječaci biraju cure koje ih podsjećaju na njihove majke. Kako izgleda se? Ona farba kosu platinasto plavo, nosi grudnjak sa umecima, ima minđušu u nosu i... I 11 godina. Da. Da niste s njevim roditeljima zakazali ovako neki sastanak? Ne. A ko je Jake? Dječak iz 6. razreda. To je jedno od djece koje je Gideon razbjesnio. U petak, tog dana kad je umro. Na Facebook stranici postoji jedan Jake, koji je tokom vikenda ostavio na Gideonovoj stranici 2 poruke. Ti si peder i ti si lažljivi peder. S obzirom da je Gideon već bio mrtav, dakle, veoma neomasno. On nije mogao da zna da je Gideon mrtav. Mislim, djeca su to saznala tek jutros. Naravno da to nije izgovor. Nije. Jake je u posljednje vrijeme imao problema. To ne liči na njega da uradi tako nešto. Volite Jake. To je jedan od onih koji volite. On je dobar dječak koji je teško pregurao posljednjih godinu dana. Znaš šta je mislio kada je rekao da Gideon laže? Da sačekamo direktoricu. Ruke mog dede Brown su kao ogrizak od jabuke. Okopane u zemlju kao sjeme. Vodio me u lov na gavranove pored jezera i dok ne gledam, gurao mi u džepove pune šake zrna šećerca. Dok se smijao, njegovi zubi su se klimali u ustima, a sad su ispali i njegova vilica se smiješi prazna. Ponekad nam nedostaje miris njegovih cigara po kući. Pa on nije upoznao nijednog dedu, sve ovo izmislio. 5+? Da. Dobro ocjena. Ali niste ga okačili na zid? Ne. Što? Precrni? Ne mogu da postavim sve dobre radove. Ali probušen je, evo rupe. Pribadačom kao i na ostalim. Dakle, bio je na zidu pa ste ga skinuli. Nije.
Ja petkom skinem neke i postavim druge. A kad ste skidali? Ne sjećam se. Hoćete možda da popijete nešto? Nastavnička soba je tu do nas. Ne. Ako se predomislite, samo recite, ja mogu otići. Ili zubotehničar? Molim? Konobarica na pumpu. Pokušavam da dokučim kakvom ste me zamišljali, pošto se nisam prijavila na tom roditeljskom Vjerujte, sastanku. nisam. Striptizerka. Ma dajte, sigurno ste nagađali. Pa, pretpostavljala sam da vaš posao podrazumijeva dosta prekovremenog rada. Ili da mu uopšte posvećujete veliku količinu vremena. A, znači nešto važno. Pretpostavljam. Doktorica? Pravnica? Astrofizičarka? Ili borac za prava radnika koji organizuje sindikalne organizacije u lancima megastorova? Nisam imala na osnovu čega da formiram taj utisak. Ma dajte, sigurno ste nagađali. Ako i niste, posle ove vijesti, sigurno sam da jeste. Hajde sad pogađajte. Ne. Hajde probajte. Ne. A probajte. Ne. Probajte. Ne, računovodstvo. Šta? Ne? Odakle vam to? To mi je prvo palo na pamet. Ali Gideonu nije išla matematika, ne znam odakle Pa, vam to. ne znam, ne idu mi igre po građanu. Vidim. Čime se onda bavite? Sjećam se. Ja sam nastavnica. Pa rekla sam. Pa to je sjajno. Šta je sjajno u vezi s tim? A šta predajete? Književnost. Gdje? Na univerzitetu Northwestern. Vi ste profesor? Zar se to razlikuje od nastavnika? Pa to je druga vrsta nastavnika. A koju književnost predajete? Poeziju. Srednjovjekovnu i ranije forme. Hajte vi. Prvi među bardovima mojim. Uzmite Copperfieldovu i na vrhu mu plamen potpalite. Zamahite kvjetrovima nebesnim. Kada su recite da za bitku žudu? Pa luk je moj zamoren od potrebe za konom. Recite mi da svemoćnih nema. Da je moja ruka mlada. Baš vrtnička. Sve su one tako. Tuča i tucanje. Mislim, to je jedino o čemu svi pišu. To vam je inače dio jedne osijanske poeme, Karosov rat. U 18. i 19. vijeku bilo je vrlo popularno pisati u starog škotskog jezika i onda to poturati kao autentično, što današnjim predavačima pravi pakao od posla. Mislim, jedino što radimo je što tragamo za autentičnim među gomilom predstavljama. Vrlo jedna usamljenička potreba. Onda meni to zvuči kao super zanimljiva oblast. Da. Znate, koliko ste književni kritičar, toliko ste i arheolog. Kao cijeli jedan svijet za sebe, u kojem se čovjek može izgubiti, nestati. A šta je vama bio glavni predmet na koleđu? Marketing. Imate master? Imam diplomu iz poslovanja u biznisu, a onda sam završila master za rad u prosvjeti. Možda je nešto baš naopako krenulo u tom advertisingu. Mislim, svo to vrijeme i novac koji ste potrošili na diplome u marketingu, u poslovanju, u biznisu, sve to odbaciti zarad ovoga. U redu. Znači 15 minuta. Od prilike to. Dobro, ako stigne ovdje i ako uhvati zeleni talas, mogli bi brzo stići ovdje i spasiti. A ne bih tako rekla. Ne biste. Suviše ste pažljivi. Mislim, ja stvarno ne bih voljela da počnemo bez nje. Sigurna sam da imamo potrebna podrška. Ja bih zaista željela da joj pružim ovu priliku. A uznemiravamo dok je na bolovanju. Sigurna sam da ona želi da bude sad ovdje s nama. Da nije ona na golf. Igra golf. Vidite, da je situacija obrnuta i da ja ne mogu da stignem, sigurna sam da bi me sačekala prije nego što razgovarala s vama. A, hoćete da uskladite priče. Ne. Želimo da imate kompletnu sliku. U ovom trenutku i dijelić te slike bi poslužio gospođici Clark. Kako vam je ime? Heather. To je slatko. I ona sigurno stiže. Da. I mi nju ne remetimo ni u čemu. Ne, ne.
bogovi nas posmatraju. Šiva, Ganeša, Hermes. A ja sam mislila da su se rodonačelnici ove zemlje borili da odvoje crkvu od države. Ovi pustili bogove u svoju učonicu. Mi učimo mitologiji. Kad vaši hindu đaci smatraju to mitologijom? Nemamo jednu. Imamo jednog malo Grka, ali on je pravoslavac. Zabavno. Jel vi vjerujete lično u neke od njih? Ja vjerujem. U Šivu. Ja mislim da ja ne bih mogla podnijeti poglede bogova na sebi po čitav dan. Jeste li isplanirali pomen? Ne. Mi smo odlučili da skratimo časove tog dana, da omogućimo roditeljima i djeci da prisustvuju. I jutros je održan skup na kom se školski pedagog obratio djeci. Rekli smo im da se jave ako osjećaju potrebu za individualnim razgovorom sa pedagogom. Jel se neka tražila individualni razgovor? Ne. Dobro, ne bi ona to. Jaka je ona. A tu je i ta obaveza prema imidžu koja ne smije biti zapostavljena. Razgovarala sam ja s njom. Nasamo. A to je lijepo. I poslaćemo i ostalim roditeljima dopis sa znacima upozorenja na koje treba da obrate pažnju. Pa dobro, možda i onda nije ni roditelji omogući stručni savjet. A Jake? Je Jake bio uznemiren? Sva djeca su uznemirana. I pišu poruke za vas. Poruke. Djeca, poruke saučešća. Svi oni. Pa kako je to poruka? 180 ili ih ima toliko? 220. 220 poruka. Htjeli smo da im omogućimo da na neki način izraze Šta svoje ću ja sa osjećaje. svim tim porukama? Pa, direktorica će ih sakupljati i Ne, možemo... vi sad. Mogu ih ja ponijeti na pomen? Ne želim vas na pomenu. Ali sigurno sakupite te poruke. Sakupite ih i onda ih ponesite kući. I spalite u kanti za đubre, u dvorištu. Ako ne želite da aktivirate detektor dima. Mislim, djeci ne morate da kažete da ste ih spalili. Recite da su mi istinski olakšale teret i približile me Bogu Šivu. Ne znam. Vidjet ćete školskog pedagoga što treba da kažete. Osim sve neke poruke. Možete mi poslati poštu. A sve neka se čini u redu. Djeluje pronicljivo. Da li? Osjetljivo. Nepronicljivo. Kakav je stav zauzela u sastavu Gordijevnu čuvaru? Presjeći ili razmrsiti? A nije bio dio zadatka odlučivati o tome. Jake je pizda. Laže kao pizda. Ne loži se, on to i hoće. Vjerujem ti da je on to uradio, uvijek vjerujem tebi, nikad to izdrkotine. Šta je to, o čemu je to lagao? Nisam sigurna. Ništa od onoga što znam ne mogu da povežem s tom prošlošću. Zašto ne? Zato što je obrnuto od onoga što bih očekivala. A vi biste očekivali da je Gideon lagao kao pizda. Očekivala bi da Gideon bude optužen za laž ili za širenje glasa. Znači, o tome se radi, o nečemu što je Gideon rekao ovom Jakeu. Nije tako jednostavno. Ali među njima je postojao nekakav sukob, sigurno je tako. Felka, direktorica... Šta je to Gideon rekao Jakeu pizdi pa ste ga vi udaljili s nastave na 5 dana? Čekamo direktoricu. Ja bih radije tako. Pokušavam da ne povrijedim Jakeova prava na privatnost time što ću... Jer imam pola sata kako ste mi ovdje. Znate, moj osjećaj za vrijeme je otišao dođavola. Ja se izgubim u minutima koji mislim da su sati i onda se izgubim u satima koji mislim da su minuti. Jer ima pola sata kako sam tu. Mislim, ja sam došla ovdje sa prostim pitanjem. I očekivala sam da će ovo u najvećoj mjeri biti prosta razmjena. Ja tražim, vi dajete. Ispravite me pogriješim. Vi imate 2 godine profesionalnog iskustva. I čak i te okolnosti pod kojima je Gideon suspendovan nisu otežane njegovom smrću. Ja bih očekivala da su se razlozi njegove kazne mene objasnili u prvih pola sata. A ja sjedim ovdje i igram se igre pogađanja sa vama. Jel ima pola sata kako sam tu? Mislim, evo znate, vi gledate u taj mobilni telefon svaki put kad mislite da ja ne gledam u vas.
Ako je nešto važno i ako očekujete nekakav poziv... Ja neću da čekam direktoricu. Neće ona doći. Neću da čekam direktoricu. Šta je to? Ne zbog čega je Gideon kažem. Šta? Ono što je Gideon napisao. O Jake. Nije važno o kome. Sad čekaj. Vjerujem ti da je on to uradio. Uvijek vjerujem tebi. Gideon je rekao da je Jake ovo napisao i Seneca mu veruje. Ne. Gideon, Seneca misli da je Jake ovo napisao. Ne, ne mislim. Ali kako znate? Zato što je to njegov napis. Njegov rukopis. Gideon je imao kompjuter. I kucao je svoj dom. Priznao je da je on to napisao. Dobro, šta je to? To je priča. Priča. Vi ste kaznili mog sina zbog priče. Ja ću vam ostaviti to, izaći ću i pustit ću vas da pročitate. Neće. Mislim da bi trebalo. Ne. Mislim da bi trebalo da razmotrite stvari na samo uznemirujuće. Osjećaj da vi ni ja nizdi za nedeljimo predstava o tome šta je uznemirujuće. Pročitajte pa da vidite. Nećete, vratite se ovamo, ja nisam došla da zaključujemo stvarima, hoću da mi se stvari objasne. Hoćete mi vi ovo pročitati? Ne. Hoćete? To neću da radim. Hoćete i to To sa mnom? neću da radim. Hoćete i to... Vjerujte mi, vi ne želite da pamtite svog sina tako. Vi ne znate šta ja želim. Vjerujte mi, Pročitajte neću ovo. to Hoćete da pročitaj. čitam. Ne mogu da izgovorim te riječi. Toliko vas Da. Koliko i suočiti se činjenicom šta ste vi uradili. To nije pošteno. To nije pošteno. Neću to da čitam. Ne želim to da čitam. Pročitajte. Neću. Možete sami da pročitate. Pročitaj. Možete sami da Ne pročitate. mogu to da čitam. Aha. Toliko je ozbiljno. Koliko je suočiti se s onim što ste vi uradili. Ne mogu to da čitam. Zato što to ne mogu. Ne mogu, a da svojim rukama ne vidim njegov oprošteni put. Mogu da. Počelo je za vrijeme rata, kao što to obično bilo. Oformili smo plemena i počeli da ubijamo nastavnike. Gospodina Šona sam ja lično isjekao lovačkim nožem koji sam dobio od dede u našem posljednjem lovu na Gavanu. Njegova utroba bila je neophodna našim tkačima i našim pjesnicima. Mislim da je gospodin Šon bio zahvalan. Grupa djece iz 6. razreda već ga je zaskočila u kantini pred automatom za slatkiše. Iskupala mu oči, isjekla ga i silovala motkama koje su napravili od šipki presvučenih kožicama sa odsječenim ničega njegovih oča. Zbljuvavao je krv jer su mu pokidali nešto iznutra i mislim da mu je bilo drago kad sam ga sporio. Zabacio sam debelu rodnu crijeva gospodina Šona preko ramena i krenuo u salu za fizičko, gdje je sad bila prostorija u kojoj smo držali tkače. Ispred učionice je gospođice Harris pleme iz 5. razreda silovalo je gospođicu Clark, gospođicu Tologos i gospođicu Harris. Dječaci su ih silovali, a djevojčice su im polako odsjecale bradavice noževima za povrće koje su osvojile od kuharica u velikom ratu za kontinent. Ta djeca su samo to i željeli. Da tkače i pjesnike nisu mali. Nastavnice su zato ostavljali silovane, skasapljene i oslijepljene, ali iznutricu im nisu uzeli. Zato sam ja ubio gospođicu Tologos i gospođicu Harris, a onda zamotao njihove utrobe oko drški za metlu, zajedno
sa utrobom gospodine Šon. Sa gospođicom Clark je bilo teže. Ostavili su joj jedno oko koje me je gledalo. Bila je gola, bez bradavica i jezika, a tamo dole toliko rastrgana da je izgledalo kao da su je napali psi, a ne djeca. Međutim, meni je stvarno trebalo njeno trudu. Više nego njoj trudu. Ja sam nametao Njemac rijevnikom i on je rekao da ne razgovara s vama bez prisustva školskog advokata. Brine da ćete tužiti školu. Imam li osnovu? Od vama dopušteno da razgovarate sa mnom? Shvatam. Ona je kukavica. A vi niste. Šta god da ste, niste kukavica. Ili lažov. Što je iznenađujuće, uzimajući obzir da ste se bavili advertizmom. Jeste udati? Nemate djece? Živite sami? Imate mačku? Vidjela sam fotografiju na vašem stolu. Nemojte. Nemojte, molim vas, jer onda ću ja, a ja ne mogu da... Molim vas, nemojte. Čekam da mi veterinar zove. Mačka vam je bolesna. Pa šta joj je? Koliko dugo je bila sa vama? Bio. 15 godina. Dug život za jednog mačora. Znači, nikad to nije lako s kućnim ljubimcima. Ja imala 2 psa i jednu mačku. Da ste s kućnim ljubimcima? Ja mislim da isto neću više. Znam, teško je. A je li bio sklon dijabetesu ili ste ga vi pretjerano nagojili? Pišite ovo. To će vam biti potrebno za Gideonov dosije. Dio birokratske mašinerije koje prati udaljavanje iz časova. Ne znam samo šta ćemo napisati tu gdje je direktorica treba da se potpiše. Kukavica. Ja sam pregledala radove tog dana. Kada mi je dao tu vašu ceduljicu, ja sam vidjela da je nešto ozbiljno. Jer nije mogla da me pogleda u oči. Ja sam ga pitala da li želi da razgovaramo i on je rekao da neće. I kad sam pokušala da mu obrišem krv sa nosa, ustuknuo je i otišao odmah u sobu. Ja sam viknula za njim da ću ja to sve da riješim i ja sam riješila, ja sam zvala Carol. I onda sam zakazala ovaj informativni sastanak. I onda sam otišla da pravim večer. Pozvala ga da siđe. I on se nije odazivao. I ja sam pošla gore u stepenice i nisam znala da otišla u garažu. I onda sam otišla u garažu i on je postavio kese za sakupljanje lišća. U pravogovnik, kao ciradu. On je shvatio. Što je stavio pištolj ispod brade. I ništa nije palo. I nije ostavio iza sebe tako urodnu i poštenu ženu. Ali ostavio je poruku. Odok da stojim s pjesnicima. Predivno. To se inače nikad ne kaže kad majka kaže šta
ostavila u opuštenom prostoru. Vi ste to osjetili. Imate li nekoga da ide s vama? Mačka. Ne, mislim, nemojte mi se samo pitan. Ne. Rekli su da ja ne moram da... Ako se ispostavi da više ništa ne može da se uradi, oni će me samo nazvati i ja uopšte ne moram da budem. Ne moraš. Moraš biti tamo. Moraš da budeš tamo. Moraš da budeš tamo. Pričaj mu dok mu to rade. Pričaj. On tebe neće čuti, a ti ćeš znati. Reci mu da ga voliš. I pjevaj mu njegove omiljene pjesmice. I gledaj ga u oči dok mu to rade. Svastaće ti dan. Od čekanja da njegove oči postanu stakloste. A ti moraš da budeš tu. Moraš. A ti si ga nagojila, tu si sjebala, tu što si mu stavala onu prokletu hranu za mačke. I sad moraš da budeš tu. Da pokupiš sve. I okean, i crnilo, i ribe, i studene, i sve. Jer kad umire sve je važno. Inače gađaš se. Recite direktorici da mi je žao što se nismo sreli. I ako imate nekoga da otključa Gideon Vormarić, neka mi ostavi njegove stvari na trijem. Vas krivim za ovo.